Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario ken ni Peter agayem na. Kasta unay met ti panagyaman ti baro. Gapu ta nakasursuro da itoy, no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti may sa aplano, dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakyan. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpud no lalaki. Aglingid ka na imbaga. Labanan mi dagito ang kabuksor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di natungad niya! Siyak ti manggudas kan ka! Takrot mo't kayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan da kan. Ibalod da kan ni Peter. Ipatulod minto laang ang tibangkay mo, iti amom. Gapot agudasan da kamutun. Anya, ayop kayo! Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo? Awan bibiyang mo. Yak kayat nga ibagakan ka. Ya! Ah! Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? Awan karbungan nyo amang tungpakanyak. Magsagana kayo kiti. No makaruk atak dito balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito si bibiyag ka. Anya ti kayat yu asungan, ha? Patayin da, kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayat yu amaamuan kanyak, ha? Asino tinangbilin kan ka? Asa nabanda kami? Awan, siyak lang. Ipaturong mo ti paltog mo kankwana, gayom. Kita man itatiturad mo. Ngaping paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatakak ti bangabangam. Anya ka di ti kayat yu amaamuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa nabanda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kaya't naka nga'y papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot ka mo't kadagiti amin adako sa plano na, ha? At dapay may sa akayat ko nga klunam kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kwa na. Anya? No kasta. Patayin kam nga roda. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. At dapay pakairanudan takon kwa na. Maria. Pangasim, Peter. Di nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sirlito. Kagurak namin day amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wano, luklukwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti bagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kaya't kayo at tulungan. Ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami. Saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diya kun maanusan dagiti aramidan na kanyak. Iso kaya't kumutlang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanuluklukwan na kami larang. Di da kan pakawanan. Wan, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami.
Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanyak. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pay lamapan maturog. Anya pay lang ti padpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo itiday talinda. Hala, umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto akadi. Anya, sumardeng kan asmanaw. Talusan makaungitak manan ken ka, ket makabil ka manan. Talaga met ngamin nakastaka. Day talaeng ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managing bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo ka dito na yung nakpadayta panang tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos pateg ko kan kakasasawang. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti pateg ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabitlaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam, ta sino ba't nga iti saan amaasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabuteng aksan nga agayat. Amangan no kastan tumat ti ugali ti matumpungak alalakay. Simang, numakiasawa ka tuman. Kitaam, dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto, akakaasi, naawatam. Wan, madam. Anya, adda iti ikutyo ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasabak day ta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maria. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Amang ano da kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapanta iti lugar nga awan makaammo kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para iti day di papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Amang ano ito nagangay. Kat natamot ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita ka di pa'y nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya. Diyak to agsardang. Aging gaanaway hapay laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kasano ana amuam. Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan ka dagiti pulis na diya tao. Kat isudan ti makaammo. Diyak kaya ta madadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko, mamat. Danggan akiho. Kaya't ko asyak ti mang singir iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labi ita. Kalpasan na. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisi pa'y dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamtsak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim iho.
Isardeng mo kumanday ta nga aramidem. Pakawan ng daklangan, mama. Ngamjak mapatgan, day taakid-kid dawan nyo kanya ka. Simang, Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day, ada ka di pangibaunan nyo kanyak. unayan na itapan nakakigtut musika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabutbuteng kayo. Ngamin, may turedyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao, Simang. No di mo kayat amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa idirabi. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na tibanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadaakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimag ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumat. O niya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amom nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Saan ak ngagbaliktad, no da itati kayat yu asawon. Siguradom lang ha. Tapa man amalpas amin dagitoy. Tulungan da ka amapalag-anan ti kasom. Agyaman ak nukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga yung paturong yu kanyak ti paltog yu. Bayandak ko mga agpalawag. Manel kayo ka nagiti kakadwam. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa di maysa. Isa paltugan kalayan. Pangaasi ko mga boss. Di da kumamad patayon. Talaga ngamin anasiglat dagigi nga agayam. Kan maysa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Di ka nagrason. Ala, pumanaw ka ti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan boss, inakon! Pete, sa dino ka no tinagapwam, makaungungat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Aguli magkalatan, tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. Adamanan pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, akas talang unay ti danag mo para kanya. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumutan dagiti aramida. Anya ti plano, Peter. Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan nga agtraidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't ko ngamin at talaga, asyak timang lepas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba in dayjay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amaka. Isumat lagayam timang isagmakan kwa na. Wen nga rod. Ngam, agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagara na kun amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka laang gayom. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit din may sagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensyakan gayam. Talagang ngamin akayat kung ti makabalas kan kwa na. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan ba in.
Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasing nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kaya't kalaang akasarita. Mabutbutengak namin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isabdan mo laang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanyak. Sumuko akton kadak iti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akas to'y tinarapaap mi ka ni Papa mapagmalinam? Iso pang nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papaam. Ladingitak, mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangadang ko. Siyak, ti manggibos iti dayjay a kriminal. Apay, gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin, mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensyalangan ni mama. Sana bale, gaputagan an nadak, para kadagiti mangipat patag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasan mat amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka lahangan na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasamak. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit a pasurot ni Sir Lito. Adamanan napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagibalas. Nula ko mamabalin, kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mo't kada kayo, madam. Awan tunti kadwayaw, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Dinak panawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sabali ngaminan ti marikriknak. Ang mga numaisagmak tapay no agtali na agta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Amangad no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw a pumanawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang tamanan amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom kamata ka na yun. Di mon masango ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano iho? Amangan no. Di ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikari ka. Agan anada ka. Ngam ti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat ama iramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka, iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ijay probinsya. Sana bale. Nakasarita kon ni Nena, akasinsin ko. Isu timang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Isarden mo ket dinday ta planom iho. Tinasayaat, duwatan a pumanaw dito a lugar.
Baybayan tanda iti sanikwata ditoy. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Ta saan ka ama isagmak? Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kanin. Wan, madam. Basit laang tinalak akawis ko. Tilaangan kwartak tinalak. O sige nga rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam nipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itay laang. Mapan kanong amin iti maysa a hideout da. Isuan na pintas da ito'y agundaway a panaglibas da. Sige nga rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay, nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom sakbay ang naturog. Kasan, Pete? Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Diyak mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mo't ngagpaiso, gayam. Anya nga tanong. Datayo laangan ti mga pankankwana. Dukutan tayo ti kayat ko asawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan baing a kriminal. Anya dayta, gayom. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat ti kas iti inaramid na iti mismo akabsat na. Mabalin mo't kit diti kasta. Sige nga ron. Planuon tayo no anya ti rumbang ang maaramid. Nalakalang gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kang ti katulong da. Awan ammo dagi jay kadagiti mapaspasamak. Di kagdanag. Planuan tayo ana imbag ti rumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaang, tapno saan ka ama isagmak. Wan, gayam. Kat agyaman ak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka di agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kagdanag, mabiit laang ti panakisarita kan ka. Ah, sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige. Agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabit laang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie? Kayat ka akasarita, maipapan iti plan-planwan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, auntie? Mabutengak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin, di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ang maisagmak. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan, tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Diyak la kayat ang maisagmak ti anak ko no mabalin. Ala, iyan tangay, saan mo't ang matubngar ti kayat na mapasamak? Di mo nga rod baybay ang jigayam mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na, kan pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, auntie. Jak to baybayan, tigayam ko.
Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armusaryaw. Agyamanak, Simang. Amok no apay analiday ka. Agbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talang amin idirabii. Gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga rod. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay amaadaanak iti sakit ti puso iti nalaos abuteng. Ikarik, Simang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas nilito nga asawa. Anya, kinasarita na ka ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ama isagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa'y ti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagara na kun amang isayang kat iti plano tayo, kadag iti kakaduham. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ama isagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagara na kun ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa'y laang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrombang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wan gayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. Adi da makadlaw. Naimaglakit din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Pati gayam dagiti mismo at tao na nga agserserbikan ko na kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang aroden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw a panagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartag ka na yun. Kaya anya ko may ta. Anda ka ti parikot mo no ang barte ka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang ti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming ti inak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na ka urayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mo ka nita paltugan kalangan, ah? Ha? Boss. Inkasamatan day tapaltog mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dayta. Ang mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayon nan samatan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbi ni Pit kan kuana. Jakam o madam. Mabutbut ang akon madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, Simang. Pumanaw tan dito'y inton rabi. Mapantay ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magna. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ija balay. Wan madam. Sapay la kuma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan.
Sigurado apatayon na tanilito. Numamuan na apimanaw ta, ijabalay. Sige nga rod, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay najak pa'y kaya timatay. Agyaman ak mama. Kaya't yumutlangan ti agawid ijay lugaryo, edi balasan kayo. Kat di na kumapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laangan ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayam mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan anad kayo dito'y. Isarayo an imbag tiri daw, apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apang nga asim ta agan-anad ka. Sigurado ka kadi ang nakaturugan ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado na itang. Sige nga, Rod. Somrak tayon dita unag. Ngam, kasano nagitidat duma ka kadwayo. At dadaaminan iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kuntigay tapno makastruk tayo. Makaangas akong itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon ka na, Sir Lito. Huwan si Manga. Nakapanaw tamutlaangan itikas la impyerno abalay. Sige, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen, madam. Uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisag makalatan. Diyak kaya't amay pada ka iti day di amam. Mapana kung sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dagiti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Adday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadak ti umasidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka ng daro kanyak? Peter, apay, sino ti ko lang umay kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti bagbagam. Kasano ang nakastrek kaniti balay? Pete, umay mo patayin na iti atao. Na ito yung tikundaway mo. Saan kan ngagparigat? Gaputag basak-basak na iti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po doon ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti banga-bangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Adda mat paltog ko. Agin no natalangan! Ibabam ti paltog mo, Peter. Adda pulis. Kasano Inawagan na kami ti inam. Isu'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni papam. Anya? Peter, pakawanin na. Pakawanin na ko ba? Peter, suburot ka na kami si tatalugod. Pakawanan na kiho. Ngamsak tinagipulong ka dagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam.
Mama. Ipatpatag ka unay, anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisang makanatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mo't kanyak tinapasamak. Gapu taas awak pailaang nilito. Uray dakas ti ugali na. Impatag kulat na. Ngam saan as igot akas jay nilito. Nagbalin lang akas jay. Gapu iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinabaknang na. Adayo kumaan na pasamag tikas jay. Madam Linda. Alasimang, tulungan nak ang mga sikaso para itipan na kaibantay ti bangkay ti asawa. Wen, madam. Mapantayo nga rudan. Nudim nga kala ko maitikat niya. Adayo kumaan na pagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasama. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy anagbanagan na. Ngam uray no kasta. Nasakit lata kanyak ti kastoy anagbanagan na. Di naman la na ilintag dagiti adu anagbiddotan na. Sakbay apimusay. Nalabit a kastoy tinaikari ang mapasama. Dispensahan ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo. Marga. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay la kumata ag sardangan da ito. Gapo tapimusay mo ni Manong Lito. Talaga nga ag sardangan, Marga. Kat sapay la kuma, tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka, dito itanam mo. Katsapay la ko ma, tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga ibatim. Agawid tayon, madam. Makatudtudon. Ang mga numabasa kayaw katagsakit kayo pa'y. Sige, Simang. Agawitan. Katsapay la ko ma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsak. Maawatan da kayo dagiti tao ang nakabasulan day di Sir Lito. Umay kayo kit din, madam. Agarbisan. Sige nga, Ron. Agawitan, Simang. Adto'y ti kape Manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatag ti gagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrak itay di opisina. Anya ka dito ibagamanang. Nakasaganak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti ranchoyo. Manang Linda,
Kayat ko nga urnusan dagiti gulo, nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan tinaduma. Ngam adupay dagiti masapul nga si kaswak. Kat tapno malpasan, una konterancho yung nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad, nga inyalad idi day dilito. Agyaman no kasta, manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka itimakan kan basit a groceries. Pasensyakan. Gaputa day talaang mat, tinabalak aginatang. Agyamanak, manang simang. Kaputa sarsarong karan naklat na. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing pat kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Un, manang simang. Ikarik day ta. Agsingsing patak dito'y pagbaludan. Peter, anak ko, si kakading agpaiso day ta. Un, mama, siyak daytoy. Nakarwara kon. Peter, Barok, nabayag a panawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda, naikaro kon tinaramidak abasol. Agyaman ak ta nakarwar kan, iho. Mama, bayat ti kaadak iti pagbaludan. Nakaamirisak. Asan gayam ama iparbang ti inaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di angkel lito. Peter, Kanayo nak nga agkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda, dakkel ti panagbabawik. Binaybay aklat ako ma, anay paayan iti hostisya. Ti pan nakatahinday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso na ibalod ka. Dakkel ti panagbabawik, mama. Auntie Linda, pakawanan da kumamat. amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo. Kas naurnos kan naragsak asang pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo akagura? Gaputa saan kayo matanagbalin adakas kada kami. Ang yaman ak nga ron no kasta, iho. Katsapay lakuma, tadumtang tumat ti panawan. Ang mapakawan mo, dahi di angkal mo. Naamiris ko dagitan, Auntie. Napakawan ko ni Angkal. Katsapay lakuma, tanapakawan nakmat dahi di Angkal. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputa na urnos matlaangan ti amin. Sige, Mama. Agrambak tayo nga rod. Kaano ti kayat yung panagrambak tayo? Iti kabiitan na panawan. Ibagatamat kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damat ti agrambak, gaputa na urnosan ti amin. Sigurado day ta, Mama. Kat imbitaran tamat damar. Isudan to ti kang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un, Mama. Special dayjay. Isu ang masapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, manang simang.
Kumusta kan? Adda ka din ni Madam Linda. Ha? Pit? Sika ka din day ta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Un manang. Kat mayak. Gapot na umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mga awat kanyak. Gapot na may saak ng ex-convict. Kasta ka de? Sige nga rod. Sumrag ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Ngamamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kami. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan tisigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akas ti aramid Pit. Mamimpinsan ko man nga agbaliw kan agnakam ka. Un, madam. Jak kayatan tagsubli jay pagbaludan. Gaputa narikat tibiyag ijay. Sige, kat sapay lakuma, taagtultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsak ka iti ayan mo ita. Gaputan na karuaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman nak iti Diyos. Gaputan na pintas lata ti nagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbayak. Amok aday to iti arapaapyo para kanyak. Kat ikarig nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agi na. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asang un tayo umatan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa. Agyaman na kada kayo amin, nga imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadag iti agtultuloy a parabor na kada kami. Katalaak matanda ito agundaway. Nga agyaman kadag iti amin at trabahador, asan apimanaw kan nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insagana mi, para kada kayo. Nagado dagiti timmabuno, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kaduan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asawa. Nagbalindan apagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak iti nasaya at atao. Wen manang, umay kakit din taintamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga. O sige, umay ka nga rudan. Sabagay, mariknakmeten tibisin ko. Peter, nagsublin ti sigod aranchoyo. Kaslaawan na pasamak. Gapo iti kinapintas namanan. Unarod gayam. Ket naragsakak gapo iti dayta. Patsyak anaragsakan ti amam. Gaputan na anayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Ket agyaman ak iti Dios. Gaputa di na impanubos. Anamin pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapo iti daydi apasamak. Talaga anaimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita. Tanapintas manan ti buya na. Makapabang artirik na. Iso nga agpagnapagnata. Sige, Mar. Agpasyer ka ditoy. Agingga iti kay kayat mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo ita alawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo. Di masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsabot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.